Whaatalo whatu talafolo Radio Samoa le nei fo i tae au, ma lo le soifua manuialo maia, o talo le asolulu. Vavena toe sui le whaai unga le immigration na New Zealand, e talia le visa le ava le tamatonga ia alamoni langi, lea e pola na vaai. Ripotia na nafi e tusa ma moli mawa le ulungali i lungo o tala le One News. Le talitono le immigration e moni o ila ua o se ulungali, ma ono o lea wa te e nai le visa no fo mawa le tina o lona winga o le ati poti. O le salala wai o reporti ana nafi ma o le afo ina fai maile sa upo le immigration, na sa o lavala lato whaai unga na faia. O le uto e sui le tala ma ua talia le visa ono masina e toe no fuai. O le ono masina o le visitor visa po o le tangata o lo oasiasi mai ma ufai mai ai ua talia ono o le mo o mia e lana tane o ia ona e po le vaai. Ma o le taimi fo i le wha atala sangai, lo na avanoa no fo mau. Fai mai le loi ana nafi o lo o tu mo le unungali o le ana fiso o ta iatu le immigration i lungo le telefoni, ma o se tala fia tele i ate ia ma le unungali. Ma ue telefou, e le i whai ngōwhia i le ulungali i le whaalawa i tele i tua o la lata ala sanga o lava i tangata o le lato community ona o le pupolenga e overstaya. E ui le fesoa soani le malo wa whaailoa mai ana nafi mo university. E le o suia i le vaea a university te tele e lua i tutonu o le atunu. Se lau 2.5 miliona le ana whaailoa mai le malo ana nafi. O le a whaamatu mai se i fesoa soani i university a opa u le whai numero o whanau a o ngau na whale. Ma o se awala foi, ia whaasao ai awa noa whai ngā luenga o le whai tau se lau o tangata ngā lulue i university lea ua whaatala noa o le a vaea. Pei ta ima University of Victoria ma Otago, e le o suia ai le vaea na tau. Whai mai Victoria, o se fesoa soan ye le o mawhai ona whaatupe o mai tu o lo o mia e le university. Lea ele na o le au whai ngā luenga. Ai mai a Otago, e le o iloa pe e fia awa noa whai ngā luenga o le a whaasao mai. Le vaea na fuafua ona o le sao le malo ua au mai. Ma i le taimi nei, o le a whaau au peo na tatala le awa noa ia i lato e fia o i le vaea, po o le voluntary redundancy. O le isi tu e whainga tai, o le fesoasoani wa whailoa mai e amata o ngā mai le tausanga i lua whelua sifurwha po o le tausanga fau, peitai, o lo o mia vave e university se fufo o le whaafita auli i le taimi nei lava. Wa amatola tumutumu ma umi kiu i pau pensini a o toe ai o le so ma atai au uma le whaamama a venga o lo upa uai le tau o le suau. Mo le mawina na nafi au kilani le tele o pamu pensini le umi o laina te avale whaatalitali ai le avanoa e o ai ilu mai utu. O le aso tai au la so muli e to e se ai. Le 2.5 sene mai le lito le suau, ma o lona winga e aso to ona iane ua to e wha au popo le lata i le 2.5 sene i le lita pe a tuu i ai ma le GST. O na nafi le ana vaai le vainga lava le tasi le telo pampenisini au kilani a o le aso to ona i o le vaiaso taluai. O le pampenisini le Costco i si sifo au kilani e peona moli mawina e talafou. O le lava fo ina fautuaina le sui o le AA ave ta avali le vaiaso walu e vave a ngai i pampenisini ai ele i o atai au ona o le tumutumu ma e ono a afia i foi ma le sapalai. Ua i oe le European Council e sainia le malienga o whawhaatawa i ngasa o loto ma New Zealand. Peitai, e iai le isi la asanga tele ta tauona pasia mua. O le whaaiunga le European Council wa iai nei, e ono sainia le nei malienga le masina fo pe amalanga le palimia ia Chris Hipkins i Europa. Peitai sa tala fia mo whawhaatawa i ngā New Zealand le mawhaiona alo ia se i longa. E pasia e le palimia Europa, whaapea i fo i male pasia i New Zealand o le tū la fono. Wa fai mai manisi o le a moe o malava i le malosi o fina unga wha apolo kiki. O le mea moni ele o fia le au fai wha atoanga i Europa i le malienga le nei, ma ua fesilingi ai fo i le komite o le palemenia Europa, le benefiti o le au fai wha atoanga le maketi Europa pe a tau nuu. Ai mo New Zealand, a fai ai tau nuu, o le a leto e tutongi ai tiute o lo wha atau watu i Europa wha atu saina, pe a maleivas fulu fitu pasene, o loa o le a leto iaini tiute. Matala fa aiu. Ua toe tahapunia le State Highway tasi mātua au kilani o no le palapala ma asolo ana po. O le tala mai lea ma le waka kotahi le tau nei ma o le highway wa tahapunia ua a fia ai fewa inga i le vau Walkworth ma Wellsford. E o mai le taingo telefon, o le wafa o ngā le State Highway se fulu wono ta lia iso enga tangata so e o lo whaia i le so. O le motorway wa tahapunia, o le wha lua i leo na tahapunia i tutono le lua so ma fua lava. I palapala ma asolo mai maunga ua poloka i le awala. Tala na o le nei tae au, manuia tele le aso.